Pozdrav svima i zahvaljujem kao na mogućnosti da opet i ove godine predstavljamo naše knjige ili na neki drugi način kao što je bilo u prošlosti kad smo sudjelovali već na prošlim Clio festima. Ova zbirka knjiga koje danas predstavljamo ove knjige izlaze na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Ljubljani već više od 30 godina. Dobro, ima neki penjamo se po brdu pa padamo dole opet u smislu broja knjiga, ali u posljednjih par godina jako smo mnogo knjiga objavili. Danas ćemo tu predstaviti nekoliko naslova, pa ću ja prvo početi sa predstavljanjem. Nisam ja autor, nego sam urednik zbirke, ali pošto je koleginica Ana Cergol-Paradiš ima neke zdravstvene probleme, bit ću ja taj koji ću jako nakratko reći nekoliko rečenica o njezinoj knjigi. Onda su sudionici još Kornelija Ajlec sa odseka za povijest Filozofskog fakulteta u Ljubljani, do nje Dušan Plut koji u osnovi na obim rada koji je obavio u svom radnom vijeku, da kako kažem, u stvari nije povjesničar, ali studirao je povijest, pre svega je geografa, ali je knjiga koju smo objavili, to su ova dva velika toma tu ispred sa vaše leve strane, nekakav je spoj povijesti i geografije. A tu s moje leve Božo Repe, isto sa odseka za povijest Filozofskog fakulteta. Nisam rekao, Dušan Plut je sa odseka za geografiju istog Filozofskog fakulteta. Možda se to nekome čini interesantno kako Filozofski fakultet pa geografija. Kod nas je to ostalo na Filozofskom fakultetu, drugi je to na prirodno-matematičkim ili nešto treće. Knjiga Ane Cergol-Paradiš, knjiga nosi naslov Bijela kuga, ilegalni pobačaj i smanjenje nataliteta u Sloveniji u razdoblju između dva svjetska rata. U stvari je jako intrigantna tema, pošto u stvari u istoj knjigi imate mnogo privatnih stvari i mnogo javnih stvari. Privatnih, pre svega, pošto je pobačaj i trudnoća privatna stvar žene i muškarca, a sa druge strane jer neke žene zbog različitih ili par zbog različitih razloga nisu u stanju da žele ili da mogu trudnoću dovesti do kraja, do porođaja, onda se pristupa ka pobačaju i to pitanje pa je u velikom smislu još i javno pitanje. Naime, pitanje kojim se bavi medicina, pitanje kojim se bavi pravo, pitanje kojim se bavi politika na različite načine i pitanje koje se bave različite organizacije koje su značajne u društvu u vreme između dva svjetska rata, to je pre svega crkva koja je tom pitanju imala svoje mišljenje koje je još isto, ali tada je bilo još intenzivnije zbog utjecaja koji je crkva imala u društvu. Knjiga se u stvari sastoji iz nekako 3 dela. U prvom dijelu je onaj osnovni uvid u pravni položaj, u pravnu situaciju po pitanju pobačaja. Jednom je rečenicom jako na kratko, pobačaj je zabranjen. Dakle, to nije legalan postupak, to se sve što god se obavlja se ilegalnim putem i ona predstavlja u prvom delu taj pravni odnos do tog pitanja. Drugo je poglavlje, drugi dio je knjige vezan pre svega na pitanje javnog odnosa do pobačaja. Javnog odnosa u smislu društva, u smislu politike, u smislu društva, u smislu društva u onoj najužoj bazi, u onom najužem krugu oko žene koja obavi pobačaj.
a društvo u onom najširem smislu kako društvo na te stvari gleda. Tu ne smemo zaboraviti još jedno značajno pitanje, naime pitanje generalnog položaja žena u društvu, jer je pitanje pobačaja je jedno od značajnih pitanja o položaju žena u društvu, koje znamo se u tom razdoblju između dva svjetska rata prilično menja. Žena nije više samo kod štednjaka, u ono Drei-K principu Kinderkirche und Kirche, nego žena sad se emancipira na različite načine, ali svakako i u različitim intenzitetu, u različitim dijelovima društva. A treći dio knjige u stvari onaj privatni dio. Naime, taj dio knjige je nastao na temelju arhivske građe u arhivu u Celju i u Mariboru. Radi se o sudskim protokolima, dakle o sudskim postupcima koji su vršeni protiv žena koje su napravile pobačaj i protiv osoba koje su ženama pomogle u tom postupku. Dakle, to mogu biti lekari koji to obavljaju na crno ili neke veštice ili kako god ih već nazivali te žene koje su nekim principima pomagale ženi da se oslobodi ploda. A još je interesantnije, još su interesantne neke stvari u vezi tih sudskih protokola, koje su, na primjer, osobe koje su ženu, ajmo reći, javile organima, sudskim organima, policiji. To su mogli biti taj problem je mogao nastati zbog toga jer je za vrijeme poslije pobačaja došlo do nekih zdravstvenih problema, pa je žena mogla otići u bolnicu i sad tu odakle te njezino krvarenje ili nešto drugo ili neka sepsa ili to. Dakle, s tog pravca onda sudski proces mogao je biti podstaknut zbog nekih informacija koje su došle iz njezine okoline, jako dobre komšije, na primjer, su to jako interesantni faktor. Može biti čak i porodica, može biti čak taj koji je kriv da je ona trudna, dakle njezin partner, isto može se naći kao onaj koji javi taj pobačaj na organe i Ana Cergol, dakle, išla je kroz sve te protokole i analizirala kako su se te stvari odrazile kroz sudski postupak i kakve su konsekvencije imale za sve uključene u taj pobačaj. Dakle, kakve su kazne bile za sve koje su uključene u to, za ženu, za partnera ili za ono koji je obavio taj pobačaj. Interesantno je, tu možete na grafu vidjeti neke brojke. Jedna od stvari koje još možda da pomenim pa onda da zaključim i pozovem vas na branje, iako je na slovenskom jeziku, mislim da taj jezik se od hrvatskog nisu toliko udaljeni da se ne bi moglo barem glavnu srž knjige shvatiti. Naime, interesantan je podatak koji isto vidi se u knjigi, naime koliki broj žena je umro zbog zdravstvenih poteškoća posle pobačaja od onog dela žene koje su bile prihvaćene u bolnicu zbog problema. Broj nije visoki, ali ipak svaka žrtva bila je suvišna. Tu bi sada ja prešao na sljedeću knjigu, pa
pa ćemo u stvari ići ovako redom kako sedimo. Nije to zbog da ne ispadne da smo nepristojni, pa da koleginica bude na kraju kao pristojno ponašanje, ona bi trebala da bude prva, ali pošto je to, radi se o prevodu dvije knjige koje smo već predstavljali ovde, pa smo se odlučili da to u stvari bude na kraju, jer neće biti toliko o knjigi sami, nego, dobro, bit će i nešto o knjigi, obe knjige, ali pre svega o pitanju zašto prevođenje, gde je tu smisao. Pa ćemo najprije možda prvo kod Boža Repeta. Božo Repe je, možda je sad tu nešto više od godine dana, nešto govorimo, imam ja neki tekst, kaže, ali nismo to u stanju bili objaviti tamo gde su to planirali, to sad visi u zraku, šta ćemo s tim, a šta je to za jedan tekst? Kaže, i to je jedna biografija čoveka, sad vama to najverovatnije ništa neće znači, to je Milko Brezigar, jedan slovenski liberal iz prve polovine 20. stoljeća, ali osoba koja je jako značajna u jednom drugom kontekstu, naime svog izdavačkog rada. Naime, on je u jesen 1918. godine objavio jedan jako značajan tekst, naime to je bio prvi ekonomski program, vizionarski, možda je bio vizionarski, ali ipak bio neki neko razmišljanje o budućem ekonomskom ustroju u Sloveniji. Pa me sad, Božo, možda bi nešto sad u tom smislu, kakva je bila ta njegova ideja, pa možeš onda produžiti još, da li je to još danas aktualno ono što je on razmišljao? Dobro, sada je 105 godina smo kasnije, ekonomski razvoj je išao svojim putem, ali neke osnovice jesu ostale, a neke smo srušili, to isto znamo. Dakle, ima li nešto od toga još praktičnog ili je to više manje historijski kuriozitet? Hvala. Ja, sad je u redu. Hvala na tim pitanjima i na naravno mogućnosti da predstavljam knjigu koja još nije ovdje jer se još tiska. Milko Brezigar, da prvo kažem nešto o njemu. Milko Brezigar je, kao što je Bojan kazao danas, nepoznata ličnost u Sloveniji. On je imao vrlo avanturistički život, zbog toga me stvari malo privukla i bio je vrlo tajanstven čovjek. Tako da smo njegovu prvu fotografiju dobili tek sada kad objavljujemo ovu knjigu od familije koja je bila spremna sudjelovati. On je bio makroekonomist, a bavio se i politikom, pisao za novine i on je u srpnju 18. godine, 1918, došao je iz Beča, gde je radio za jednu ratnu komisiju i bio je tamo i optužen zbog neke prevare ili neke nekog krijumčenja novca i bonova za hranu i tako dalje, ali nije do suđenja došlo jer je Austro-Ugarska prije raspala. On je postao glavni tajnik Narodnog vijeća za slovenske zemlje i Istru i član njegova gospodarskog odsjeka i on se onda bavio ekonomskim pitanjima. Za širi jugoslovenski prostor i hrvatski možda je zanimljiv zbog toga jer je radio na mijenjanju valute. Znači, kad je nastala privremena vlada tadašnje države, tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tu se prvo pojavilo pitanje valute
kao jedno od ključnih pitanja nove države i izazvalo je nepremostive sukobe zapravo, naročito između onog takozvanog priječanskog dela, znači bivših zemalja Austro-Ugarske i Kraljevine Srbije. I on je surađivao u tome da su to nekako rešili, prvo prelaznim rešenjem krune dinara, jedne fiktivne valute zapravo, a onda su ispisali taj tečaj 4:1, što je i danas naravno pitanje polemike između povjesničara, tada je bilo između političara koji je koga iskoristio sa tim i tako dalje. U Jugoslaviji Brezigar je pripadao liberalnom krugu, znači to je politički bankarski krug koji je oblikovao ideološku, političku i gospodarsku sliku slovenskog liberalizma. To je bio krug koji je bio sklon integralnom jugoslovenstvu, centralizmu, krug koji je vidio i u udruženju vidio i naravno neke poslovne prilike i bio je vrlo antikatolički i antikomunistički. Za vreme Drugog svjetskog rata, već pre početka, on je pomagao britanskoj obaveštajnoj službi. Ta grupa koja je surađivala s Britancima prestala je raditi posle okupacije Jugoslavije i Brezigar je onda se odlučio da protiv oslobodilačkog fronta. Znači, pripao je tom dijelu meštanske desnice koja je organizovala i oružane snage za borbu protiv partizana. On je zapravo organizovao slovenačke četnike, što nije bila neka jaka grupa, oko 300-350 ljudi. Posle kapitulacije Italije on je otišao u Italiju i ostao u emigraciji. Sad i umrao u emigraciji tamo u 50. godinama. Sad šta je tu bitno oko onoga što si me ti pitao? Znači, on je ostao u slovenačkom nekom sjećanju povijesnom kao prvi pisac gospodarskog programa. Narodna vlada Slovenije 18. godine, rujna 18. godine, naravno pripremala se na neku buduću jugoslovensku državu za koju još nisu znali kakva će da bude, kakva će imati granice, kako će biti unutrašnje uređenje. I on je ipak napisao program i zbog toga je taj program interesantan. Ima nekih generalnih crta koje su jedna kombinacija liberalizma i čak bi mogli kazati socijaldemokratije. On je zagovarao, znači, gospodarska liberalna načela i profit kao pokretač napretka i protekcionizam domaćeg poduzetništva, a u poljoprivredi zagovarao je zadruge i bio je uveren da treba izvesti nacionalizaciju, naročito nacionalizaciju velikih posjeda, osobito njemačkih posjeda. Tako da je to jedan dosta interesantan program. On je tu nacionalizaciju smatrao kao povijesno opravdano zbog povijesne ovisnosti Slovenaca o Njemcima. On je kazao da se naravno slovensko plemstvo, a ni slovenska buržoazija nisu mogli razviti nisu mogli ni postati onda nositelji industrializacije i tako dalje zbog te
zbog te njemačke prevlasti. Tako da taj nacionalno-politički ton nacrta daje nam vrlo ilustrativnu sliku razmišljanja vrha slovenske politike u početku nove države. Tu valja možda neke stvari sasvim nakratko potaknuti u par rečenica. Knjiga izražava jednu snažnu, ali naivnu vjeru tadašnje generacije političara u pravo na samoopredeljenje. Znači, uverenje da će Slovenci dobiti faktički sva nacionalna ozemlja, znači nacionalnu granicu, otprilike kako je bila između Austro-Ugarske i Italije. To je negde 35 km van Trsta, još nešto više. I naročito su smatrali da treba da Slovenija dobije Korušku. Koruškom se on bavio vrlo detaljno i tu nije samo razlog u ekonomskim kriterijama, nego i u tadašnjoj političkoj percepciji Koruške, znači slovenskog Korotana, kao što su kazali tada, koji se smatrao nekakvim nacionalnim srcem Slovenije. Znači, Koruška tada predstavljala je za Slovence nešto tako kao što Kosovo predstavlja za Srbe, ali su ga sami izgubili zapravo na plebiscitu. Mogli bismo kazati da su ga sami, da ga je tadašnja politička generacija sama prokockala. A sa druge strane, na istoku Prekomurje uopšte nije došlo u njegov nacionalni ekonomski program, ni u tadašnje političke programe slovenačke vlade, slovenačke političke elite, tako da naravno zemljevid neke jugoslovenske Slovenije, kojeg je bio pretpostavka tom programu, bio je sasvim drugčiji ili u velikoj mjeri drugčiji nego što je se onda sa utvrđenim granicama u istini realizirao. Ali ako to sad za kraj stavimo neki širi kontekst tih kasnijih programa, Slovenija imala je više takih, a i drugi jugoslovenski narodi. Tu su nastali neki programi onda kad je Slovenija došla u Jugoslaviju, ali i ti su bili daleko od očekivanja. Iako Jugoslavija omogućila je nacionalnu homogenizaciju Slovenaca i stvorenje zajedničkog ekonomskog prostora, i to prvi put u istoriji. Druga taka prekretnica je, kao što znate, socijalističko planiranje po sovjetskom modelu posle drugog svjetskog rata. Onda su različiti planovi u 50. godinama, a najdalekovidniji program do sada u slovenačkoj povijesti bio je program slovenačkih liberala i Staneta Kaučića u 70. godinama, koji zapravo na takvom konceptu razvoja Slovenija nekako živi još danas, ili možda bi bilo bolje kazati vegetira, jer je većinu toga što su tada planirali bilo i realizirali bilo rasprodato. No, da završim, posljednji socijalistički program izradila je vlada Duša Šinigoja neposredno prije višestranačkih izbora, ni taj nije bio realiziran, a sve što se događalo posle osamostaljanja Slovenije, to nije imalo nikakve vizije, čak ni planiranja. Tu su bili ti procesi koji svi poznamo, privatizacija, tajkunizacija, uvođenje neoliberalizma. Slovenački ekonomisti izračunali su da je oko 55 milijardi eura poniknulo iz Slovenije od nekadašnjeg društvenog
nekadašnje društvene imovine, ostalo je još otprilike 10 milijardi. Ne. Tako da naravno u tom daljem razvoju i koncept Brezigarja sam po sebi što je značio u tom vremenu nije bio bitno drugčiji od onih koji su slijedili, ali bio je prvi, imao je neke socijalne prvine, a isto tako Brezigarjevo razmišljanje u to vreme i danas je vrlo aktualno. Sa tim ću završiti jer to zapravo se nekako povezuje s knjigom Dušana Pluta. On je naime moto njegovog programa, razlog zbog čega ga je radio je on napisao ovako: približavamo se velikim promjenama u životu čovječanstva, stupovi sadašnjeg političkog sustava se tresu, ovom najvećom promjenom u povijesti čovječanstva zacrtat će se novi put i za gospodarstvo. Pred nama je veliki ekonomski preokret, o nama će ovisiti hoće li zgradba biti dobra ili loša. Dušan, sad kakva je ta zgradba? Možda prije nego, za mene se usmije. Ali možda prije nego pređemo na Dušana, Božu još jedno malo potpitanje. Znamo svi u Sloveniji o 70-im već euforički, kad god nešto nam nije bilo po volji, uvek je bilo ako bi bili sami, bili bi Švajcarska. Šta je sad ovo? Švajcarska je još uvek tamo gde je bila? Nije još došla do nas. Da, to je bila zapravo teza te političke generacije kod izlaska iz Jugoslavije. Znači, na drugom kraju onoga što je Brezigar započeo, tada je bilo neko uvjerenje, kao kod svih jugoslovenskih naroda, da nas Jugoslavija ugnjetava, da nas iskorištava, da moramo naplaćivati nerazvijene i tako dalje. Da ćemo, ako pogledamo tadašnje stranačke ekonomske programe, to je kao što bi čitali neke humoreske. Čita se da ćemo biti balkanska Švajcarska, da će penzije biti barem 2 puta više nego što su tada bile, da ćemo dati manje za vojsku nego što smo morali davati za Jugoslovensku narodnu armiju. Tu je razmijen, sad mi smo na 2% BDP skoro, a tamo je bilo nešto 0,22 ili nešto, pola procenata ili nešto i tako dalje. Mislim, to je naravno, kako kažu Englezi ili Amerikanci, window shopping, obećanja koje se nisu ispunila. Ako tu pogledamo ovako strukturu društva, socijalnu stratifikaciju, možda ovo što se zove neki srednji sloj nije mnogo izgubio, ali se dosta mijenjao, ali sve što je ispod njega sa tom tranzicijom, bilo kako je definiramo, zapravo je izgubio. To je dejstvo, ali možda tu još jedna stvar, jedna rečenica nekog drugog političara, to je bio Janez Drnovšek, koji je nekako u 90. godinama bio na čelu vlade koja je izvela većinu ovih promjena. Prvi dio je izvela desna vlada Demosa ili neka nekoherentna koalicija, onda je Drnovšek došao. Kad su od njega tražili neki nacrt, neku viziju države, on je kazao, pa grobišta su puna ljudi sa vizijama. Hvala. Sad prelazimo na knjige, na ova dva velika toma, što je očito rezultat dugogodišnjeg rada Dušana Pluta.
knjiga koja nosi naslov Ekosistemski društveni poredak. Knjiga je, rekao sam već, spoj geografskih i povijesnih analiza stanja suvremenog svijeta s pitanjima koje temeljno odlučuju o našoj budućnosti. Sad na prvi mah neko bi mogao reći ovo je nešto sada jako popularno kao što ovi mladi protestuju, Greta i ostali, ali u stvari to je ozbiljna naučna analiza. Analiza stanja do kuda je došlo čovečanstvo zbog neobuzdane želje kapitala za sve više bez obzira na posljedice. Profit je jedina stvar koja ima smisao. Nešto o toj analizi, molim te, ali na kraju još jedno, ne? Naime, da li ima tu i neka vizija, neki predlog kako bi u stvari mi mogli da idemo u budućnost? Ne samo mi tu koji sad sedimo, nego ajde recimo barem celina na kojoj sedim, na kojoj smo svi zajedno, Evropa. A pre svega problem je najverovatnije ne u nama, nego u politici. Molim. Hvala što sam ovdje kao geograf. Studirao sam i historiju, ali pod B. Tako da mi je to bilo nekako baza za razmišljanje ne toliko o prošlosti i sadašnjosti, nego o budućnosti. Božo, kao što si rekao, mi se nalazimo na, ja bih rekao, na civilizacijskom raskršću. Takvog položaja, takvog stanja još nismo imali u istoriji, da je čovjek postao geološka sila. Najvažnija geološka sila koja mijenja naš planetarni ekosustav. I na drugoj strani velika nejednakost, velike ekonomske, socijalne i geografske razlike na tom planetu. Oba pitanja su toliko važna da je moja pretpostavka da treba procesno, bez revolucije, mijenjati sadašnji ekonomsko-politički sistem. Da ne idemo nazad u neko, kao što smo danas pričali, u neku jugu nostalgiju ili samoupravnu nostalgiju. Realni socijalizam je za me mrtav, nema ga, ali ima u njemu isto tako pozitivnih elemenata koji bi trebali za gradnju naše budućnosti nekako, kako se reče, upoštevati, uvažavati. Verovatno se oko toga slažemo. Koja su glavna protivriječnosti ovog sadašnjeg trenutka? Prvo, što je najvažnije, do sada smo gradili naš materijalni standard na modelu stalne rasti. Sve mora da raste, ali na planetu koji je fizički ograničen, koji ima prirodne resurse takve kakvi su, koji ima biokapacitet za smanjenje opterećenja okoliša isto tako konačan, mi jednostavno ne možemo više ovaj model u 21. stoljeću do kraja ovog stoljeća više upotrebljavati. Jer bu došlo do, jednostavno ne da je to neka sad crna budućnost, ali mi smo već došli i prešli planetarne granice.
U tom trenutku je takozvani ekološki otisak, dakle naša raba prirodnih resursa i onečišćenje okoliša takvo kao da imamo skoro 2 planeta. Ako uzmemo Hrvatsku i Sloveniju, trošimo toliko prirodnih resursa i zagađujemo okoliš kao da imamo 3 planeta. I to jednostavno biofizikalni i entropijski ne možemo zdržati. I na drugoj strani imamo velike ekonomske, socijalne razlike i geografske razlike. Na primjer, samo jedan podatak, 1% najbogatijih ljudi na tom planetu ima toliko bogatstva, toliko vlasništva kao 99% svjetske populacije. Mislim, to nije podatak, to je empirijski podatak koji sigurno je tačan. Dakle, mi trebamo da ova 2 problema u budućnosti, u toku nekoliko desetljeća moramo riješiti. Inače će doći do kolapsa, na jednoj strani do ekosistemskog kolapsa i na drugoj strani, ako se ove velike socijalne razlike ne smanjuju, doći će do svjetske revolucije. Šta je sad alternativa? Ili da idemo ovim putem, ili da idemo drugčijim putem. Ja znam da je to utopija u tom trenutku, znam da je to utopija, znam da je to i vizija, ali pitam se šta je u stvari civilizacijska alternativa. Šta ćemo ostaviti svojoj djeci, unikama? Dakle, mi moramo mijenjati jednostavno društveni sistem kao takav. Neću tu se dosta zadržavati jer sam o tome više rekao. Možda ovo. Samo toliko. Što je glavni problem? Ja mislim da je glavni problem naš etički kompas. Dakle, ako mi ne menjamo svoje vrednovanje, vrednosti, onda nema smisla pričati o tome kakav bi bio ovaj novi društveni uređaj. Ako mi još dalje imamo iste vrednote kao što ih imamo sada, ako je naš cilj da materijalno blagostanje povećavamo u nedogled, to jednostavno ne može ići. I ovaj problem zadosnosti, dakle dovoljno umjesto uvek više, je ovaj ključni etični kompas za novi društveno-ekonomski sistem. Ja znam da je to proces, da to ne možemo ostvariti preko noći, ali ja mislim da moramo na tome početi raditi. Samo primjer, vlasništvo. Jedno od ključnih baza za nejednakost na našem planetu je pitanje vlasništva. U tom trenutku, kao što znate, na svijetu je nekoliko 10 ljudi koji imaju toliko bogatstva kao siromašnejša polovina svjetskog stanovništva. Najveći milijarderi na tom planetu imaju u tom trenutku od 150 do 200 milijardi dolara. A na drugoj strani imate ogromno ljudi koji ne zarađuju za jedan dostojan
život u 21. stoljeću. To jednostavno ne može više ići dalje i ja mislim da bomo ne, rekao si Božo oko nacionalizacije, ja mislim da to nije pravi korak, ali da je preko porezne politike treba polako sa progresivnom poreznom politikom polako pritiskati na najbogatije slojeve demokratskim putem da se ovo nesorazmjerje polako, ali trajno smanjuje. To nećemo, možda samo oko Slovenije još. Slovenija, to što si pitao Bojan, kako je sa Slovenijom i kako je sa Evropskom unijom, ja mislim da je Evropska unija ona makroregija svijeta koja bi morala i mogla polako ići putem održivog razvoja i smanjanja ovih velikih socijalnih i regionalnih razlika. Nema boljeg primjera kao što je Evropska unija. Zašto? Jer je već postigla određen materijalni standard i ima mogućnost da na tom socijalnom i na ekološkom polju uradi bitno više nego što i sada. I Slovenija, ja sam napravio analizu kao geograf kakvi su prirodni, ekonomski, socijalni, infrastrukturni potencijali Slovenije za ovaj ekosistemski put. Ako sve sam preračunao na pojedinca, dakle kakvi su to potencijali za pojedinca, i onda sam to usporedio sa drugim članicama Evropske unije i svjetskom prosjeku. I šta iz tega izlazi? Da je Slovenija, da ima prvi put u istoriji primarnu, odnosno prednostnu situaciju. Da imamo potencijale da budemo jedna od najuspješnijih zemalja u svijetu. Ali u čemu je glavni problem? To što smo prije rekli, Božo, što si ti rekao, da su ove razlike, socijalne razlike sve veće, da smo profučkali 30 godina samostalne Slovenije, gdje smo podigli materijalni standard. Materijalni standard, ako mi pogledamo kakva je bila situacija 1990. godine i sada, vidjet ćemo da je Slovenija na području materijalnog blagostanja napravila jedan velik korak napred, ali problem je u tome da svi ljudi od toga, većina ljudi od toga nema prave koristi. I što je za mene kao geografa veoma problematično, da se međuregionalne razlike u Sloveniji povećavaju. Pogledajte, Slovenija ima 20.000 kvadratnih kilometara, to nije ništa. Ali ako pogledamo razlike između pojedinih regija u Sloveniji, ove razlike su u razmjeru 1:3 na 20.000 kvadratnih kilometara. Neću ići sad u podrobnosti, možda samo za zaključak. Evropska unija, Slovenija, Hrvatska. Evropska unija je u tom trenutku finančna i ekonomska zajednica, ali nije socijalna zajednica, nije solidarnostna zajednica, nije ekosistemska zajednica
i nije zajednica koja bi demilitarizaciju postavila na prvo mjesto. Dokad će se rješavati problemi u Europi tako kao što se sada rješavaju u Ukrajini, do tada ću ja biti nekako, da tako kažem, pesimističan oko budućnosti Europske unije. I za kraj jedna provokativna teza, da će Europa postati to što bi morala biti samo u primjeru kad će biti Europa svih evropskih zemalja, uključujući Rusiju. Samo u tom primjeru da je Rusija uključena u Europsku uniju, može ova makroregija u novom geopolitičkom položaju 21. stoljeća, sredine 21. stoljeća, bi mogla nekako održati ovaj materijalni standard i uz to postati to što si svi želimo, da je socijalno i ekološko odgovorna zajednica. Znam da ćete reći to je iluzija, ali ponavljam, šta je onda alternativa? Šta je naša alternativa? Ja u tom trenutku najviše razmišljam ne o svojem materijalnom standardu, ne treba mi ga ništa više mijenjati ni povećavati, razmišljam o tome kakva će biti dota, koji je to izraz hrvatski, dota, jer nije dota pravi izraz, dota. Miraz, kakav će biti moj miraz za unuke koje imam. Ja mislim da je u tome glavni problem. Dušan, hvala. Ja se nadam da neće biti takva situacija kao što je bila pomenuta na prošlom panelu, kako smo 30 godina prokockali u smislu da nismo ništa uradili, ni nikakve analize, barem da se sve vreme analizira da li smo se pomakli ili se nismo pomakli. Nadamo se da se pomičemo negdje, a da ne stojimo, a kamoli da idemo unatraške. To bi bilo još najgore. Hvala još jednom. Sad se vraćamo unatraške, da, idemo u stvari od Brezigara ipak malo dalje, dakle idemo u period Drugog svjetskog rata. Već smo ovdje predstavili naše knjige koje su izašle na slovenskom, ali isto tako imali ste prilike vidjeti naše rastave, naše izložbe vezane na pitanje projekta o okupacionim granicama i tamo ste već vidjeli da su bile stvari prevedene na engleski, u jednom slučaju pošto je bilo pitanje prekomurja i na mađarski jezik. A isto je na web stranicama ako idete i gledate te izložbe, imate slovensku, englesku i mađarsku stranicu. Onda nam je palo na pamet, pa sad, zašto da ne i knjige koje smo objavili, barem neke da objavimo na engleskom. Sad tu mogu da odgovorim jednim delom na ono pitanje ili na onu napomenu koju je dala Dubravka kako nema novca za prevođenje. I kod nas u stvari ima novca, ali ima i catch-22. Naime, ima novac za prevođenje, ali ako se ti prijaviš na konkurs za prevođenje, dobiješ novac, da, ali samo za prevod, a ne za postavljanje i štampanje knjige. Dakle, za pola posla. Mislim, sad budi neki mađioničar pa da knjiga izađe. Dobro, bili smo mađioničari i evo, dve su knjige tu. Ali ipak, suština knjige je ista kao na slovenskom. Dakle, sad ono pitanje koje je glavno pitanje. Zašto smo onda to mi preveli na engleske? Zato da budemo bolji, da nas stranci čitaju, ili zbog bibliometrije. Naime, bibliometrija, dakle, brojanje vrednosti nekih rezultata, to je sada vrhunac u nauki. Mislim, stvarno vrhunac, jer ako znaš dobro da brojiš, onda si prosperiraš. Ako ne znaš da brojiš, teže prosperiraš. Dakle, zbog čega smo objavili na engleskom? Pozdrav.
najprije jedan intermezzo na ono što si pitao prije, kako bi Slovenija mogla da iz Slovenije nastane neka nova Švicarska. Pa to nije vizija ovih zadnjih 30 godina, nego su već u Naučnom institutu izvršnog odbora Vijeća Oslobodilačke fronte imali Švicarsku kao jedan veliki idol i Švedsku. Tako da ovaj mit o Sloveniji kao drugi Švici je puno stariji, skoro 80 godina prema mojim izvorima. Ali da, ja neću govoriti o vizijama, a možda bi i rekli da ću govoriti o vizijama, jer to što se dešavalo sa Slovenijom u Drugom svjetskom ratu jeste su vizije, ali ne Slovenaca ili barem ne brojnih Slovenaca, nego drugih naroda. A prije što odgovorim samo na kratko, biti ću puno kraćija nego moji kolegi, jer smo već predstavljali ove knjige. O čemu ove knjige? Zapravo, jedna knjiga je zbornik, su sabrani radovi, ali ja ću više govoriti o knjigi koje smo napisali sa Božom Repetom, koja zapravo obuhvata čitav ovaj projekat kojeg smo imali o granicama. Tako da mi govorimo o vremenu Drugog svjetskog rata, kada su Sloveniju podijelila 4 okupatora. Naime, nacistička Njemačka, fašistička Italija, Mađarska i manjim dijelom i NDH. I to je zapravo vrijeme kada Slovenija administrativno prestane da postoji i Slovenci su međutim bili podvrgnuti nasilnoj asimilaciji. To je vrijeme kada se uspostavljaju granice između pojedinih okupacionih zona, od kojih su neke bile više, druge manje zaštićene. Dakle, riječ je o zapravo tvrdim granicama koje su na mnogim dionicama zaštićene žičnatim ogradama, stražnim kulama i minskim poljima uz baš česte patrole. U knjizi smo iznijeli karakteristike pojedinih granica koje smo istraživali. Situacija koja je zavladala u Sloveniji bila je takva da su Slovenija, a tima i Slovenci zapravo raskomadani. I otud i ovaj naslov Dismembered Slovenija ili na slovenskom raskosana Slovenija. O tome govori činjenica da su svi okupatori u ovo vrijeme markirali svoje okupaciona područja. Naime, u samo 4 godine Slovenija je postala izrešetana novim graničnim kamenjem na temelju kojeg su okupatori založili svoj komadić pripojenih teritorija. Očekivano pokazalo se da su najstroži granični režim uveli Nemci, koji su i diktirali tijek svake granice u svoju korist. Zašto očekivano? Zbog toga jer su sjeverna područja Slovenije koje su okupirali Njemci pravno formalno uključili u svoj Treći rajh. Tako da nije se radilo o okupacionoj zoni ili nekoj vazalnoj državi ili protektorati ili nečemu sličnom, nego o južnoj granici Trećeg rajha, koju je naravno bilo potrebno snažno zaštititi. To je značilo da su sve stražne kule postavljene na strateškim točkama, kontrolirali su rijeku Savu, intervenirali su čak i u italijanskoj ili mađarskoj okupacionoj zoni, ako je to značilo osiguranje njihove granice.
Bilo je i diplomatskih pregovora kada je i Njemačka sklonila svoje interese, također u dobro interesa NDH. Primjerice, Njemačka je najprije okupirala i Hum na Sutli, gdje su Njemci brzo počeli sa politikom nije denacionalizacija, nego gdje su vadali njemačke ljude i zabranili hrvatski jezik i tako dalje. No, NDH je tražila povrat općinskog područja Huma na Sutli u zamjenu za druga područja. Razlog tome bio je prije svega, možemo reći, sentimentalan ili odnosno narodno buditeljski značaja, jer je ovdje svoju vilu imao Antun Mihanović, autor hrvatske državne himne, koji je ovdje i prvi put izvedena. No, na kraju je Njemačka predala Hum na Sutli Hrvatima, ali ni Njemačka ni Hrvatska nisu bili zapravo zadovoljne ovim rješenjem. No, granica između NDH i Njemačke kasnije je postala najčuvanija granica na slovenskom teritoriju tijekom Drugog svjetskog rata. Inače, ima ova priča ili istraživanja imaju još nekoliko karakteristika, a ja bih ovdje istaknula samo dvije. Naime, Ljubljana je između travnja 1941. i rujna 1943. godine, dakle 2 godine, bila pogranični grad. A to je bilo prvi i ja se nadam da će biti i posljednji put kad je Ljubljana bila pogranični grad. Granica je bila u predjelima koji su sada dio gradske općine Ljubljana, dakle u Šentvidu, u Dravljama, Klečama, Ježici i tako dalje. Tako da to je jedna značajna karakteristika, a još jedna značajna karakteristika koja je dio zapravo posljednog poglavlja ove knjige su ožičeni gradovi. Naime, nije samo Ljubljana bila ožičena, što je vrlo dobro poznato, nego su bila ožičena i druga mjesta, a za mnoge smo to utvrdili tekom ovog istraživanja. I zbog toga smo ovom posljednjem poglavlju dali i naslov Slovenija Slovenija je koncentracioni logor. Tako, evo. Dakle, poznato je da je Ljubljana bila užičena, poznato je i da je Novo mesto bilo užičeno, ne tako dobro kao Ljubljana, ali isto tako oni obilježavaju ovu činjenicu, a mi smo utvrdili da je na isti način da su užičeni krajevi kao Metlika, Semič, Višnja Gora, Ribnica, Kočevje, Trebnje, Grosuplje i Logatec. Čak i Šentjernej, koji je zapravo ožičen 2 puta. Jedan put kao grad, a drugi put jer je južno od grada, malo južno, bila i NDH talijanska granica. A i Ljubljana je zapravo bila 2 puta ožičena, ne? Izvini, nije bila talijanska NDH granica, nego ona talijanska provizorična linija koja onemogućava partizanima sa Žumberka i Gorjance da ulaze u dolinu. Provizorična. I Ljubljana zapravo bio je 2 puta ožičena. Imamo ovaj glavni ožičen put i sam centar bio je ožičen. Glavne ulice u Ljubljani imalo su žice i kao se kaže ovi španski jezdici ili tako.
zapravo mi smo pokušali doznati da li su Talijani ožičavali i druge gradove na svojim okupacionim teritorijama, posebno ovdje u Hrvatskom Primorju ili u Abisiniji ili ne, i mi nismo pronašli nikakvih priča ili dokaza, ali sumnjamo da je to bila taktika koja se nije isključivala, nije koristila isključivito samo u Sloveniji. Inače, onda ću završiti, knjiga je ugrubo podijeljena u 3 dijela. U središnji dio gdje opisujemo granice i granične režime. U prvom dijelu se fokusiramo na povijesni razvoj granica, konkretno tvrdih granica sa fokusom na pojmovima granica u pojedinim povijesnim razdobljima, kao i najviše poznatim graničnim utvrdama od rimskog limesa do kineskog zida do granica obilježenih geografskim terenom, a drugi dio kojeg nisam baš puno napomenula ovdje su diplomatski pregovori koji pokazuju kako su i na koji način i zašto povučene pojedine granične crte između okupacionih zona. Ali onda, kad mogu da idem na tvoje pitanje, zapravo zašto smo preveli ove knjige, vrlo lako je odgovoriti zbog toga što želimo da nas čitaju i stranci. Ali i zbog toga što smo imali to mogućnost, mi bi mogli da idemo na neke ove velike založničke kuće, pa bi potrajalo možda još nekoliko godina da bi to objavili, ali mi smo htjeli da ono što smo ovdje istraživali damo van što brzo možemo. A da smo prevodili na engleski jezik, ja mislim da se zna zašto, jer engleski je sada lingua franca, tako da znamo, Einstein je sve objavio na njemačkom, Marie Curie na francuskom i tako dalje, a to su bili svjetski jezike, a slovenski nikada nije bio, pa ni neće biti svjetski jezik. Mislim da je to jedan veliki korak kojeg smo sada napravili, jer su to, ja mislim da jedne od prvih knjiga koje smo sada proveli na engleski jezik i mislim da ćemo tem pravcem i u sljedećim godinama ići. Zapravo Slovenija je, kao što bi mogli rekli, neke vrste mala znanost, zatvoreni smo u sebe, a naprimjer u Nizozemskoj ima razmjerje između engleskih člankova ili knjigova koje objavljaju i na nizozemskom jeziku 40:1. Tako da sada kada naša univerziteta puno govori o internacionalizaciji, mi trebamo zapravo to da pravimo i zbog toga jer ove male priče mogu da imaju veliki impakt na neke druge savremene događaje koje se sada događaju, pa čak ili baš zbog granica koje sada se pojavljaju. Hvala lijepo. Ja ću tu na kraju, kao što je ono znani citat, dodao je na kraju svog izlaganja. Ja ću još jednu malu fusnotu dodati ovdje kolegici Korneliji. Da bi mi malo olakšali strancima da dođu do knjige, mi smo se čak usudili da smo stali direktno u biblioteku kao što je u Kongresnu, u Londonu, u Parizu, u Berlin. Dakle, stavili smo im na sto, evo ovdje vam je, pa sad čitajte. Da li su pročitali, eto mi ne znamo.
Toliko za sad s naše strane. Sad, ako ima neko pitanje, možemo još odgovoriti. Izvolite. Dobro, onda ako nemamo ništa iz publike, zahvaljujemo i do idućeg viđenja. Hvala lijepo.